Marga damani panogolan boru ase idah nasyama lobe penampilan ni Ibu Lina Damanik atau khas disebut dengan ti tolol. Iya, hujan ham bau. Iya. Horas bau. Horas nang horas. Iya, horas. Sapaham lobe penonton. Horas suban nasyam ni mulobe. Horas suban nasyam haganupan. Sehat-sehat mahita manangar lagukon. Terlebih hubani bapa marga damanik pokoni inang atak amboru botong aw mandaring izan tanyuhun nasyam da malas suhur nasyam. Iya, itangar nasyam dong. Purba silangit. Iya. Dia itu pak doma isa pak. Bawon no kanay nasyam. Horas subani nasyam haganupan. Andohar roh sehat ni nasyam manangar laguk kutokin nari ni. Terlebih hubani nasyam damanik sa Indonesia nadut menonton bani boronginon horas subani nasyam ni aido no kanaikan bau. Aido. Hubani margahan ni monok kanay. Marga damanik pokon ni boru damanik. Iya. Sa dunia. Ay ma. Ipoto nasyam do. 3 tahun umur ni bawon sukun hita lobe. Bau patugah kam lobe bahat pemirsa na bertanya-tanya. 3 tahun mah umur ni bau Lina ain ini patugah kam lobe. Au lahir tahun 72 tahun. 72 tahun pemirsa. Udah ukuran opung. Doma opung kan nai dong. Doma opung. 3 pa hopu bau. Pohopu tolu pe 2 hombani boru 1 hombani anak. Opung ise mah partini goran ini ham. Opung Jio. Tua Jio. Baik mah. Kita ngerasiam 72 tahun. Angka yang bagus. Boy, 72 tahun berarti kelahiran tahun sadia mege bau. Tahun 1949. Berarti baru merdeka be lahir bawon. Kita merdeka 1945, bawon lahir 19 49. Oh 40 sia. Bah. Luar biasa tene bapak koninang. Jadi bau mandoding hasonari ham halani botoh pemirsa ham seorang penyanyi legendaris. Mangurdo-urdo malah bapak kan martih tolol. Iya, jadi mangurdo-urdo kan lobe inangon pakontih tolol tene. Jadi iya tangar hita melobe suarani inang tahun opung amboru nasyam, inang tongah nasyam. Semangat nasyam haganupan damanik terutama hubani botohu RA damanik andon ma boru damanik iya. Jadi mandoding lobe iya hubani nasyam haganupan tangar hita suarani tene. Malah suhur mertopak hita haganup nasut studio. Sonai agen nasyam pemirsa. Iya, mari kita dengar dendang lagu dari Lina Damanik.
tololai. Jadi bahan nama komentar no konai ge bau. Ai mantap do suara ni bau ini nih. Iya artis. Tahun sadia ge ham tenar ge bau. Tenar mulai 1974 menjalo piagam mau. 75 duma menjalo piagam. 76 pe menjalo piagam. Na perpudi isari bulolok tahun 2015 menjalo piagam humbani Bapak JR. Iya, tolu hali ini menjalo piagam humbani Bupati. Yuh, luar biasa. Tahun 74, apa ini lahir pelapi Awijai, do madapu piagam amburuan. Iya, martoba nasiam haganupan. Jadi dong nokonai nama kak manukku ni zombo. Jadi hubani hita haganupan pemirsa na dong agi seluruh dunia. Seng ti tolol dong dohani tih tolol. Jadi patorang lobe amberu ayah do tih tololon. Tih tolol ini gondrang duai. Jadi rohma orang tua ipada bumai tih tolol ini. Jadi tubuh masa dadak danak teriban ma mendoding ia iban ma tih tolol. Ana sedong tololang giku tih tololi tih tololabaya tih tolol. Ay do artinya. Domay botoh na siyam artini tih tololay ulang tih tolol da tih tolol. Iya domay patorang bau no konay ahado asal muasal ni lagu tih tololay kan ay do bau. Iya berarti sapariam beruang ko marorot papodom-podom honyom bah. Idodingkon do lagu. Idodingkon. Ay ma sodap ni sapari kan angko sonari yang baru jarang mamambotoh laguan padahal sebenarnya enak tuh mang podas diri terpodom anggo idodingkon dua hali lah kan bau. Ya. Sonari pa ni taunong pelang roh mahasiswa Hamedan anggo lang titololon ni paninto pakan urur madol ako. Ay ma idah nasiam age umur 72 dong petong namangin do bauan mendoding. Jadi hubani nasiam pemirsa nai rumah angko papodom honniom bah ben nasiam songon sapari doding kon tumang tih tololon kunci ni pe ay ma unik di ciptaanmu do geon bau ciptaanku do sada kunci tumang do ben ge pah migiut kon lah sada tih tololangiku tih tololi tih tololobaya tih tolol tololobaya tih tololi ay ma, sana ada sekunci ini ditolok tapi boy mengandung irama yang sangat-sangat jengis tuh mang. Iya, jadi boy idodingkon hita salinari tene, rup hita mendodingkon ditolol angkiku rup hita mendodingkon tapi lapeda. Iya, ben hita salinari amberu. Iya. Rup mendodingkon hita haganuban da pemirsa di rumah pakona studio. Tololangiku titololi titololangiku titolol tololangiku titololi titololanaku titolol. Ay ma domay dudingkon na siyang titololay sodap kan jadi bodoh kamam beru angko jolma zaman sonari papodom-podom honang gini ititak-titak doh atas titak anak payah sing ramodom iba kereta tahun use masuk angin use apa idodingkon lah laguan kan bau ya au sendiri pedom ma medep sodap ya jadi hubani nasiam hagan uban on resep hubani bau angko payah modom pahopu nasiam niombah nasiam dodingkon lagu titololon urah do titololangiku titololi titololobaya titolol salinari tololobaya titololi titololangiku titolol. Ay ma angko lambat iben nasiamai dua hali dudingkon nasiam pasti medek madak danakai iri kitopuk-topuk tapi angko ben nasiam titololangiku titol majelas basoraun diombah nasiam tapi angko iben nasiam salandur ni son pandoding ni ampuruon yakin nasiam o meresep hubani bawon malamon lang rugi nasiam menonton ampuruon damanik seluruh dunia horas wani nasiam ay langon ma iya jadi ambaru mana suhur ah lagu mo na paduahon boku
Uhur senggulan. Adu artinya uhur sumbulan on. Uhur senggulan. Uhur sunggulan. Marahage uhur senggulan ay tersunggul. Terpikir. Oh, terpikir. Uhur sunggulan. Ayo judul nih. Ya. Kata-kata nih istilah nih mengandung dua yang baru. Hundulah jonong. Jadi jonong maya apa mahon na tersenggulay. Oh, iya. Jadi sonaha hasilnya ai rup mangidah kita kan ai do. Iya, tangar hitam lebih suara ni ampuruan sonaha maman dodingkon uhur sunggulan. Logo marusip marainan siap berinamin duk saya nawana bulbin oboto holongan si boton tidak menggatari alam Borilau Citubau oboto holongan nau bahenda parindodo aida amareta urau usiau nado Seni dabu-dabu tonton isang marondang apo giur na lungon bitang pemilap pa makilabian ayah mapori oboto holongan nahanaba Pangindodo aida na bahenda Pangindodo aida
di lagu ay no kunay cerita kam lebih utik masalah hahado lagu ay songon na nahabayan Labuan nun memang terik do namin. Terik. Kalani terik. Iya. Anggo sa pariayo naman na martondro ay paymahon. paimahon padan nasusuhon Padan ni hapelang roh lalap. langro iya Hunduli medyo nung paymahon hapelang roh. Ay mase bitang narondang ay nini husay may mangadi. oh naay macerita ni lagu ay tenebo Narondang apogi uhuruna. apohi Apogi. apogi artinya apogyon Apogyon. Ya putuskan. oh rotapkon ma iya ibaga suhurhu oh Tak mabagi suhuran. iya luar biasa dulu lagu ay nasyam bapak inang apogi uhurhon bitang narondang rotapkon masih anu ay humbaga suhurhun ini ay martini lagu ay kan ay do bau iya jadi haganup nokon ay pemirsa ni jonononon buru makataon salut hubamu dia tetu pabadang buru namin ini jadi tandani malah suhur nasyam iya dong dogi homa itu ruh norek alangon ma kan ay do kan bau Ya. iya si boy mardalan motor kan maningon dong do isi bensin Iya ni magi, naay magilakan. ay ma Ay ma. 72 tahun menghibur na siya, sa lang dong dapot na siya, mangkusong nunlo nang ay manta tumangaw tumangpe, dong humalagu, apogi uhurhon. Iya, untuk amboru bay malabis istirahat, halani dong pilagu mutokin nari kan? Dongpe. Iya, istirahat malabis bau, idilahon hanami use landur.